Doktor Vojislav Šešelj se ispred naših kamera prisjetio svojih studentskih dana. Sa njim smo popričali o različitim temama, a posebno nam je istakao kako je ponosan na svoju decu. Nikad iskreniji Vojislav Šešelj. Doktor Vojislav Šešelj je diplomirao na Pravnom fakultetu u Sarajevu za 2 godine i 8 meseci. Kasnije magistrirao, a u Beogradu doktorirao i time postao najmlađi doktor nauka u tadašnjoj Jugoslaviji. Da li je, međutim, i pored silnih obaveza, u svojim studentskim danima uspeo da pronađe vreme za izlaske? Pa jesam, skoro svaki dan sam izlazio. A sam imao veoma planiran svaki dan. Ustajao bi ujutru u 6 sati, čitao novine, doručkovao i kupao se, sve to otprilike negde do 8. Onda sam učio do 11 do 12. Posle ručka bih opet učio, negde do 7 sati navečer do 8. I onda bi izlazio, ali uglavnom ne bi dugo ostajao. Otprilike je to bilo do 10 sati. Tad su se pojavili i kafići masovno i uglavnom su i devojke ostale do 10 sati. A da ostajem sad u muškom društvu po kafićima nije mi padalo na pamet. Grad u kojem je proveo čitavo svoje detinjstvo, Šešelj je gledao samo na slikama. Da li će uskoro ponovo moći da prošeta ulicama svog rodnog Sarajeva ili će pak ta želja ostati neispunjena? Meni je zabranjen ulazak na celu teritoriju Bosne i Hercegovine. To je još 1998. godine. Vestenor, pa Pedi Ježda potvrđivao, pa Insko potvrdio kad sam se vratio iz Haga. I to još traje. Ali naravno, volao bi da odem do Sarajeva, ali bi najviše volao da odem u Hercegovinu. Jer šta se desilo u Sarajevu, tamo gde sam se rodio i odrastao? Rodio sam se u porodilištu bolnice Koševo, u centru Sarajeva, ali sam onda odnesešen na staru železničku stanicu i tamo sam živio do 17. godine. I moje najlepše uspomene su iz tog vremena. Ali od stare železničke stanice bukvalno ništa nije ostalo. Tako da ono što mi je najviše ostalo uspomeni netrago mi je nestalo. To mogu ponekad da vidim kad gledam film Valter brani Sarajevo. To je ona scena kad na železničkoj stanici nose nemačke vojnike ranjene u vagone. I tu se vidi krajičak i moje kuće u kojoj sam detinjstvo proveo. Već 200 napisanih knjiga i na 1000 ispisanih stranica. Pa ponovo, Šešelj nema nameru da stane. Odakle crpi toliku inspiraciju? A od tih 200, 12 knjiga su moja naučna dela, plus 2 knjige moji rani radovi, a ostalo su knjige mojih televizijskih emisija, televizijskih duela, intervjua novinama, govora političkih, Haški proces, sva dokumenta iz Haga koja su mi tamo bila dostavljena i skoro svi napadi na mene do kojih sam ja mogao doći, ja to objavljujem da ostane za istoriju. Mračne istine koje Hag nosi sa sobom, Šešelj je preživljavao čitavih 12 godina. Kako je u tim teškim momentima uspeo da pronađe snagu i nastavi dalje? Pa ja sam izmislio 3 nova metoda u primjeni prava. To su inat, prkos i bezobrazluk. Šešelj nam je otkrio i to kakav je osjećaj sletati u Beograd nakon 12 dugih godina provedenih u Hagu. Lepo. Posle skoro 12 godina. Pored titule političara, kao i doktora pravnih nauka, Šešelj nosi i titulu ponosnog oca. Svakog od njegova 4 sina, a pogotovo Aleksandra koji je krenuo njegovim koracima. Ja sam ponosan na svu 4 mojih sinova. Pitate za Aleksandra, drago mi je što je on odlučio da krene nekim mojim putem, dakle da se bavi politikom, ali ja sam uvek se trudio da on se razvije kao što samostalnija ličnost. Ja sam ga usmeravao koju literaturu treba da čita, rano je dobro naučio ruski i engleski jezik i govori mnogo bolje od mene, a pročitao je mnogo literature iz oblasti filozofije, ekonomije, istorije, sociologije, uz pravni fakultet koji bi napokon trebao ostati mu jedan ispit. A tu sam ja kriv, što sam mu dozvolio da se uključi aktivnu politiku pre nego što diplomira.
Mlađe generacije danas se vode onim. Cilj ne bira sredstvo, pa u tolikoj žurbi ka novcu zapostavljaju svoje porodice. Evo šta Šešelj o tome misli. Pa ne može bez novca da se živi, i porodici treba novac, treba joj egzistencija, ali oni koji traže preko hleba pogaču, znate, nikad mi nisu prijali. Ali da se obezbedi normalna građanska situiranost, to je osnovna potreba čovjeka. Znate, ako čovjek može da nahrani svoju porodicu, pogotovo kad su deca mala, onda ima i autoritet u porodici. Ako su mu žena i deca gladni, gubi autoritet.